Schiedsrichter so hoch wie der ist gut aufgezogen. 숙제하고 알아보고 있습니다. 속이 설명하는 가르친 공간 자유문화로 매번 같이 수업에 보고자 그것을 매번 같이 수업을 그리고 아이들은 나를 보고 계세요. 내부의 지금하고 있는데 몸매도 답변을 맞췄다. 그러자
Eğitim kanalındaki en okyanus konusunda sağlısından 자유연맹을 선수한 적도 없으시오. 작수호 시인들을 봤습니다. Hayır, hayır. Başlısız gönder. 자, 진교를 찾고서나 허위허위를 시작하가
잠깐 주세요. 일조하시는 학교를 보시는 거죠. 바로 40분 지나가고 내가 어쩔 수 없고 아무런 것도 못 먹어.
Өглөө өстэй торгуулийн цаг бас нэг тоглолтын цаг болсноо гэж ойлгоод 오빠차도 싸. 그게 너무 매력있지. Hayır. Хааны арьцаа 2-2. Хааны арьцаа 3-2. Хааны арьцаа 3-2. Хааны арьцаа 3-2. Хангайд баг тоглолтыг хэрэгжиж байна. Алтын төлөө хангайд болон ихтус багууд тоглож байна. Тоглолтын арьцаа хааны арьцаа 3-2. Хоёрдугаар үеийг үргэлжилж байна.
Гэхдээ тооны харьцаа 4-2 боллоо. Хангайт бод хэлж байна. Тоглолтын тооны харьцаа 4-2. Хангайт бод хэрэгжиж байна. Тоглолтын тооны харьцаа 5-2-ын харьцаатай боллоо. Хангайт багийн дуустал 4-2-ын хацаатаагаар хангайт бод хэрэгжиж байна.
가루가루인 다쳤고 있어. 다은이야 진짜? 다은이야 진짜? 가가 오르면 진짜 그냥 다은이야 가. 이렇게 들고 주나?
Хангайт багийнхаа 30 секунд амарч харьцаа 5-4. Тоглолтын 3 дугаар үеийг бичлж байна. Тоглолтын үлцэн хугацаа 2 минут. Тооны харьцаа бүрийн харьцаатаагаар хангайт баг тэргүүлж байна.
3 хоногийн чичвэн таны харьцаа 5 дөрөв харьцаатайгаар хангас баг тоглолтыг хэрэгжиж байна. 좋은 시기를 생각했습니다.
얼가루, 파파야 이제다가 김치 준비했어. Bagus'ta oranın kasapsına. Baksana işte.
Тоглож байна. Тоглолтын тооны харьцаа 6-5-ын харьцаатайгаар ахын дүүс багийн хожлоор өндөрч байна.